Ndabasuhuje bakunzi b'iwacu Plus, nongera kubifuriza amahoro y'Imana. Rero nizera ko mumeze neza aho muri hose. Hanyuma tugiye kurebera hamwe amakuru agiye atandukanye avugwa hirya no hino ku isi muri rusange muri siporo. Hanyuma amakuru yacu turaza kwibanda kuri izi ngingo zikurikira: ikipe ya Musanze iri mu myiteguro, irarimbanije yitegura umukino uzayihuza n'ikipe ya APR. Hanyuma turaza kuvuga kuri Gasogi, ntago turagenda tutayivuzeho. Turaza kugaruka kuri Rwanda Premier League muri rusange. Hanyuma ku mugabane wa Afurika turaza kurebera hamwe ibyemezo rero byafashwe n'ishyirahamwe CAF mu nama yaberaga i Rabat muri Maroc. Hanyuma turaza kwerekeza ku mugabane w'i Burayi, turaza kubabwira rero qualification z'igikombe cy'isi za playoff. Hanyuma turaza kubabwira no kuri Intercontinental playoff hamwe rero Congo iri. Hanyuma rero reka dufate akaruhuko tugaruke turambura izi ngingo. Hanyuma nkwibutsa rero gukora subscribe, nkwibutsa gukora share, like ndetse na comment, kuko rero ibitekerezo byanyu n'inyunganizi ni ingenzi muri aya makuru. Hanyuma reka tutangirire hano mu gihugu cy'u Rwanda. Mu gihugu cy'u Rwanda ikipe ya Musanze Football Club hanyuma yiteguye gute ikipe ya APR? Ikipe rero ya Musanze Football Club mbibutse ko ari ikipe ihagaze neza kuri ubu ngubu ku rutonde rw'agateganyo rwa Rwanda Premier League, ikaba iri ku mwanya wa kane. Mbibutsa yuko rero yatsinze imikino yayo ibiri yose iyitsinda neza, rero ibitego bitatu, imikino ibiri, ibitego bitandatu, nta gitego Musanze yinjijwe. Hanyuma ikaba iri ku mwanya wa kane rero, amanota atandatu mu mikino ibiri. Urumva ko Musanze ni ikipe ihagaze neza. Hanyuma twaganiye n'umutoza Ruremesha Emmanuel, atubwira yuko rero imyitozo ya nyuma iteganyijwe ku munsi w'ejo, ku munsi wo kuwa gatanu rero akaba Musanze FC izakora imyitozo ku saha y'isa 3. Hanyuma musabwa rero kwitabira mugashyigikira ikipe ya Musanze. Hanyuma ku ruhande rw'ikipe ya Musanze bamaze rero gukina imikino ya gishuti bitegura uyu mukino n'ikipe ya APR. Hanyuma ikipe ya APR rero ikipe ya Musanze ikipe ya Musanze hanyuma ikaba muri ibyo myiteguro twababwiraga muri rusange. Muri iyo myiteguro ikaba yarakinnyemo n'ikipe ebyiri z'utudemi, rero ikaza kuzinyagira ibitego bitandatu zombi, ubwo ni ibitego 12 mu mikino ibiri. Yakinnye n'ikipe ya Musanze Youth itsinda ibitego bitandatu kuri kimwe, ikina n'ikipe ya Tony hanyuma ibarizwa na hano mu majyaruguru ya Musanze, rero nayo iza kuyinyagira ibitego bitandatu ku busa. Hanyuma ikipe ya APR gute yiteguye rero ikipe ya Musanze? Ikipe ya APR rero nayo ikaba delegation y'abafana bayo bageze hano i Musanze, bakaba bari muri gahunda rero yo gutanga jezi no kuzimurika jezi zabo nshyashya. Rero hano i Musanze ni ibirori bigiye bikomakomeye, rero nicyo mwabasha kumenya. Mutwemere rero twambuke tujye muri Rwanda Premier League muri rusange. Hateganyijwe umukino uzahuza ikipe ya Gasogi ndetse n'ikipe ya Kiyovu Sport. Uyu ni umukino rero wavugishije benshi, dore ko Kenisi atemeranya n'itangazamakuru ryo mu Rwanda, avuga ko gute bashishikariza abantu kujya kureba imikino ya CAF Champions League. Yes, ni imikino y'amatsinda rero izabera hano mu gihugu cy'u Rwanda mu rw'imisozi igihumbi rero ya CAF Confederation Cup, aho ikipe ya AMC Alger iteganyijwe rero gukina n'ikipe ya Al Hilal muri stade Amahoro ku saa y'isa 9 ku tariki 21. Hanyuma ku saa y'isa 12 muri stade Amahoro nanone hakazaberamo umukino uzahuza Gasogi ndetse n'ikipe ya Kiyovu Sport. Hanyuma kugura itike rero
ngo ni ukugura itike imwe ukongezwa iya kabiri, hanyuma ukareba imikino yose. Rero urumva ko bagerageje kubadabagiza kabisa. nta kintu Rwanda Premier League cyangwa se Ferwafa muri musange itabashije gukora. Ku bufatanye rero na Ferwafa ndetse na Rwanda Premier League, uragura itike imwe izahuza ikipe ya Kiyovu Sport ndetse n'ikipe ya Gasogi United, ukagura itike imwe izahuza ikipe ya MC Alger ndetse n'ikipe ya Al Hilal yo muri Sudani kabisa, ukabasha kureba imikino yose uko ari ibiri umeze neza cyane. Hanyuma itike ya makeya rero ni itike y'ibihumbi 3, aho nahaciriritse hose rero. Hanyuma ukayishyura mbere ku bihumbi 3, ku munsi wa match rero ni ibihumbi 5. Hanyuma VIP uguze mbere ni ibihumbi 15, hanyuma uguze ku munsi wa match ni ibihumbi 20. Hanyuma business seat, ndavuga mu myanya rero iri hejuru ya VIP ni ibihumbi bigera kuri 30 mbere ya match. Hanyuma ku munsi wa match ni ibihumbi 40. Hanyuma mbere ya match muri VIP ni ibihumbi 50. Kuri match rero ni amafaranga agera ku bihumbi 70 byose. Muri executive seat ni ibihumbi 80 mbere ya match. Hanyuma kuri match ni ibihumbi bigera ku 100. Muri Skybox rero ni miliyoni n'ibihumbi 200. Murumva ko ibiciro bagerageje kubikubita hasi. Rero bagerageje kubyoroganiza ku buryo buri wese abyisangamo. Hanyuma ku munsi wa match ni miliyoni ndetse n'ibihumbi 500. Hanyuma rero mukomeze mwinjire murebe umupira ndetse n'ubwiza bwa football muri rusange. Hanyuma turacyari muri Rwanda Premier League rero hamwe na CAF, reka tubijyanirane iyi ngingo kuko n'ubundi ni ikintu kimwe tugiye kuvugaho. Hanyuma Rwanda Premier League ndetse na CAF mu nama yabereye muri Maroc Rabat, hanyuma bemeje ko hari amakipe agomba gukina icyiciro cya mbere mu Rwanda yo muri Sudani. Murabizi ko rero muri Sudani batagikina shampiyona, murabizi ko rero hariyo ikibazo cy'umutekano mukeya, shampiyona yarahagaze. Ariko rero bakaba bemeje ko ku munsi wa 8 wa shampiyona y'u Rwanda aya makipe azatangira gukinira hano mu rw'imisozi igihumbi. Hanyuma rero ya makipe Rayon Sport, APR, za AS Kigali, za Police FC, muratume rero agatuza n'akanyu kugira ngo mugaragaze urwego ruri hejuru kabisa. Mubonye abachallenger, mubonye abantu bagiye kubaha competition iri hejuru. Rero ibyo bigatuma rero mugomba gukora cyane kugira ngo shampiyona yacu ijye ku rundi rwego. Tukiri ku mugabane wa Afurika, reka mbabwire ko uyu mugoroba rero washize harayatanzwe icyitwa Ballon d'Or d'Afrique. Rero iyi Ballon d'Or yegukanye n'umusore w'umunyamaroc witwa Achraf Hakimi. Rero avec mérite yayitwaye, yarakoze byose, yatwaye igikombe cy'Abafaransa, rero Coupe de France atwara, ndetse na Ligue 1 atwara, UEFA Champions League atwara, UEFA Super Cup. Rero uyu Achraf Hakimi yageze finali y'igikombe cy'isi cy'amaklub. Rero akaba yarafite n'ibitego byinshi, ari umukinnyi ukina kuri nimero 2. Achraf Hakimi rero akaba muri uyu mugoroba wakeye ari we wegukanye iyi Ballon d'Or d'Afrique. Hanyuma ku mwanya wa 5 akaba ari ahagaze muri Ballon d'Or y'i Burayi. Achraf Hakimi ntago asanzwe. Twerekeza ku mugabane w'i Burayi rero, ari nako tugana ku musozo w'amakuru yacu twabateguriye hano kuri Iwacu Plus. Hanyuma
ku mugabane w'i Burayi rero niho twerekeje muri rusange, mutwemerere twihuse cyane dukubita tubangura, duhere ku nkuru y'uwitwa Cristiano Ronaldo rero yahuye na perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umuriro uraka, ibishashi biraturika. Ni iki Donald Trump yatangaje rero nyuma yo guhura n'uyu mugabo Cristiano Ronaldo? Yatangaje yuko rero ari we nimero ya mbere ku isi mu mupira w'amaguru, atitaye ku bakina hariya imbere mu gihugu cye rero muri Major League Soccer. Hanyuma Donald Trump yarekuye bombe kabisa, yateje impaka hano i Burayi ndetse no ku isi hose. Hanyuma ni karifikasiyo z'igikombe cy'isi ziri kuvugwa nanone hariya ku mugabane w'i Burayi. Karifikasiyo rero z'igikombe cy'isi izahageze, murazibona rero uko ikipe zagiye zitomborana rero murabibona aho ngaho kuri sikirini yanyu. Hanyuma ndetse na Intercontinental ngizo nazo murazibona muri rusange. Hanyuma mbere y'uko rero nsoza iki kiganiro, nkwibutsa gukora subscribe, nkwibutsa kuduha ibitekerezo byawe nk'inyunganizi, nkwibutsa gukora share ndetse mugahora muri maso kugira ngo mukore subscribe rero tutazajya tuba